tukethia ingi musiaisa witu tuende na unene na witu ndina wa kilungu kitu cha Uiti na kini cho kilungu cha muthenya wa umuthi tuona daktari witu Dr. Geoffrey Mutuma na twende na kunena ni yulua kwithwa mundu kana andu eli matwanite matapikite na kukwata mwana. Daktari wawe ta yulua ila mekiba ya mundu muka ngalikwe kaleche tumbe ino kaleche tumbe no ila wethia kana ngalikwe mwe ya mundu muka niwe kulecha matumbe ingi yulecha cho kila kitu ngalikwe mwe dai active ingi te active ni cha deme to asino ninge muno ndine wa ovary nundu saingi usapela petu meta assist ya mundu muka yaza ni assist weza the ovary ni mbibu nenge ni assist na itonda kumetumbe ko ovary mo kuza ita function ya ichokutumi emwada umemweda inoza umya etumbe nalenga mwe uzuke chimetumbe nalenga mwe ukimba babetoka nitu ila sialesi umya at the same time yo mundu usiaibada Sali chasieli at the same time. Nasia fatalezi wa at the same time. Asiama pada. Yes. Na joke to me. Nuki saidi pe kama tavaliti ya. No na period si na lakini tavaliti ya because ovaries yake teens yo. Na joke to me mundu moka I conceive kana isia kana ikwata mwana no lazima ya ovaries yake ni sio function esa. Nundu na wito function esa pa yondo weka. So kukwata periods yake kawaida. Na ndio ule cha matumbe ndakwata mwana. Na niki ndakamesi yuma ukwata amwe. We see the sionde ikondra wane nikindu kimwe. Kula cha matumbe na ndakame amwai ikondra ne hormones. Na i hormones ne nuketa siebo lakini the ovary teens yo. Ko ona hormones siebo nisio tuma mundu ona periods ya mai lakini ndituma ovary yake siku matumbe. Those are different as soon as you really sick about them. Nibi wa mabinda maingi twase edwa mundu ume ni moseo. Matumbe make ni maseo. Nutonyo kwate dia nutonyo itabia mundu. Lakini ukethia mundu mukasa ingi ewa etumbe yake ni thitu. Etumbe irida hata. Ozunde sinde wasia. Ko ba ikindu kira etumbe kutida ya mundu muka. There is nothing like that. Yes. Over is over. Now produce wa viable kana itona ku fertilize wa it's okay pake ndo kutida kana kupyoba isune language ite ndino wa Uiti na ni withia saingi mundu muka no kulecha matumbe nesa na mundu me matumbe make maseo lakini mundu muka nde kuitaba kiuniki sia kwithiwa patio pen another problem lakini it's not there embwa the make by mundu makane sawa na no kutiza matumbe na mundu matumbe make ni maseo paike tumutu utaconceive aya kwa tutabie mundu mukatonya kuitwa twasietha mundu mukai wewe na thina ni wewe na cyst twase ni ukethia ovary sina kiwu ni siita waikaboa sito athina nundu ovary sito ana some cyst ni muno lakini saying is weka neneba the cyst ukethia yana mutwe system nene muno kusia sito muno sito asiana tambeu ya boyo most of boyo kanini muno ngikitwa asiana tandoko ngikitwa asiana ta boso ngikitwa telu kana sungwa na ni kawaida Saile da si nangiti. Saile kwitwa asiana sana nebo no sile kwitwa asiana tandoko. Sana neba muno. Lakini singi nikene neba kwitwa asiana te sungwa, inge kwitwa asiana ta yembe, inge kwitwa asiana ta muto muima. That's it. Na isu it was polycystic ovarian disease. Polycystic cyst ningi muno na cyst isu nisio sienda ikatuka cancer. Cyst mundu muka ewa ena cyst waile kwate wakilebina ikuna x-ray na ikuna ultrasound na ikuna CT scan zimanika cyst sidara nundu isu cyst isu nozo sienda utuka cancer after some time na cyst ila wasa cyst ni baika na mutwe kana sungwa ni with ya mundu mukesu ibune ya nene ba ni nene ba nundu mwa with ni aimbite nundu wa either fibroids kana nundu wa ovarian cyst aya pe kulo yingi nuwe tienge waya mundu mukano wakwile mwana mwikibane yes na mano sundu ndeyane yabau ibalika kwatabya musesia itata risk
wa kwithwa na egui kwiletwe mwikibani ebu ikwete mwikibani ni serious muno na ando ingi ni marutia nundu ya mina kubaleka mundu muka awa muno within 1 hour not even 2 hours nundu ya mina pale ko ukuwa kudhako kingi muno itawa ectopic pregnancy na ectopic pregnancy ya manekatene akita akuma ita na baleka nundu umwana ndeanya mwikibani na mina kwambia kwanya mwikibani dumia mwikibani ukamwete in the uterus. You can do like that. You just kila kibono kumia ko ruptured ectopic pregnancy ni medical emergency na ni kwa sasa mainge maitu muno ni mesi ni metu that problem kana wese mundu wana thinoso na ilawa mina kukuma itumbi yuthi yani mwikibani pa ndo weka and that's all ikita kumwa and then pube the level ila etumbi ila mwana oya ni amwikibani na operate wa mundu aumwa ngali kwesu ya mwikibosu mundu no tonyo ni tonyo lecha etumbi ingi ukethia mundu no waitabe peta habe bina wa mina kuma nundu wa distortion kana kupinduka kwa mwikibosu kana kwa tube isu with either tube isu is not functional kwa mundu mukati awa na tube imwe na lakini ene imwe eva ni nzio by that na thina can conceive without a problem kwa tabisi ni ile ituma mundu mewithia ndabikia na kunenga mundu muka ukethia ni wa andu ama twinene ayirwa infertility ya mutwana ukethia mundu mukoe sawa lakini mundu mewe na thina ni cha ukituma matuko maingi wizaithia mundu ndena beosianitia kana au mengi beo sio sio thukuma kana au mengi maina mbeo na banini ito tumawithia mundu sunde na mbeo tumeta kwa kisungu pe azosipamia ya mundu mende kumia mbeo onemwe kana no kumia the fluid lakini pa mbeo dene wa fluid yesu kana in the semen pa mbeo onemwe saingi kusethia letawa oligospermia no kumia mbeo no kumia wo lakini mbeo mbene nini muno so isu cionthe nituma mundu ume utanenga mundu muka mwana na muno na anola makwadio ni ngumbu wakora ni ngumbu ni affectia mabutha ma mundu ume ukazethia maikumia mbeo cia mundu ume nesa ngumbu si kuku ikwata kuku lakini ni cienda ku affect mbeo ya mundu ume kaza mundu irelate ya nundu whether nukola nebu lakini mundu nukwaja that's the same body so no imutha ni mwe ichiro cionthe cia mwi ithukuma imwe nela kimwe kichache kati kwisa wina thina no ndumwe mundu ni thwana thina wa ngai na ngoya yake kuthana thina na thina ucio etwe ni ngai no it is immune system which works and moves like that ekulio yingi ila mundu mewethia ndena imbe wisu na no biki ejisu ya kwithwa na mwana pe undu be kwa ukethia yu mbe uni cionka mundu meni mundu mbe thina mwingi muno pio mundu me etha na thina withwa we munene mundu mwana withwa na thina na ti solve lakini mundu me ena thina wa kumia mbeu pe thina mwingi muno nundu be undu gwika in most cases na ninoneta andu ingi muno makoka tukamana bala wowe na it's because a big problem kwa mundu ume cause a big problem nundu in that state mundu bakata kwate ndakuebu ko mundu ume ucio thana thina nundu ndatona kuciaithia na bai kuciokanetina bai riva ku reverse mundu ume livina ku reverse mundu baka you can do some things ku reverse not mane ngandawa mainly vitamin E lakini it does not do much kumbe wa mundu ume kwa mbobili mundu mukandu nenga mwana niwe wailo sigwa wambe be ni otamba usisha be to namba kwambia mundu muka although it depends not ambia mundu muka lakini muno tenda kwambia mundu ume kana tukatuka clear one side ni withi ai ni batonyeka ukethia andu nani matwanite na imakwatie mwana na numwe na saizuti atima yenda ukwata mwana mena wendi wo kwata mwana lakini baitonyeka ni chau kyuka kikavinduka mini yo ukethia yupa imwana ongi matonya ongela muno petho wa mundu muka wizaithia tube zake zoka ikavingana ni waseye na tube zake sivingana kithana isapingana after seye na muno ikotaka kwithwa muno mundu
mundu la wasie emunini aingi masiakana me nini meso twawa kusiani kuthakwe na thina nundu betha pa mini asie munini na tube ciake kana mikiba yake ya kuso muno ni abingana kana edwa na jams na cia binga mikiba yake na ndono cia ingi wakwatie mwana mbe wisa kwitha thina ndu kwa kibeti muno lakini mundu ume edwa na thina ku thina wa mundu ume kugetina petha pe bina muno maybe na chokutimuona matukwano nundu wa upinduka mikalina yitu mundu mwako cia after 40 years pena thina matukwano neze pia ngai mwaka daktari ni na 40 years na 50 years ngano cia andu cia nundu ovulation yaku iyo happening na bino take kambe ku happen nundu wa miaka lakini mundu ume edethana thina ni kusia mpaka 70 years or even 80 years with ambeo ciake still active izo kutimi mundu ume active it is long time na mundu ume kuthana thina amino getha esawa petha thina mwingi muno ila wasia kwa mundu muka akwata mwana emunini meki bane kusasa yes kwa tulese ikusasa nanzia miona chao kitu mai kusia ndwene embwa ni munini uterus yake ni namba kukua na ina namba guthathi nene ikamba koma ko ukizia tubes ni cia ko muno during ila mundu muito mundu ni kana na ba muno acia kotwa sivingana acia vingana kusia inge batha bena thina munini kuvingana ko ni kwa sani kwatana ni kwatana nundu si thwazi na kalimau nitakamu kalima kinitonya through nitakamu baibo in fact is a tube ko ni mobile it's tube ko yuka kadani alingdana la ko to ndi to na kosa kinu cha kwa ko to wa ko to kikwatana na cha kwatana no ko wai ko reverse vai ko reverse ya kwatana ya kwatana njokutumi andwenge macia kana kambe na kucia kange pena thina kwa andu ala me kwenda kwithwa na mwana nzawa lakini tiki normal kana andu bida senocal fathers ni kwithaithia na this happens in families ukazaithia mundu ume ndene tumbe kana ndatono cia ithia na no ose mbeo ya brother wake kana mundu ungi na kanenga mundu muka na kana mundu muka sida itumbe yake kuma ovarian iyuka in the uterus lakini tu harvest kana tuyosa itumbe yu tiyumyanza na tuyosa mbeo ya mundu ume na tibulania na cia bulana yuyu tiyeke andeni wa mundu muka in the uterus tetwa in vitro fibro IVF IVF Peange we bai in vivo fertilization IVF in vivo fertilization the fertilizing itumbe nzawamwe na ni batonyeka itumbe ya fertilize wa nzawamwe bila tu sita wa baby tubes isu tube baby tubes kwa uye kala tube babies awanza wa tube no ginya ikalikwa inge mwini lakini no lazima mix in a tube mix in a tube nundu kwa itumbe ya mundu muka tumbe ya mundu ume wibula in the tube azia bulana yu uyuma tube ni uyeke ya mundu mukani mundu etha sure kana isa bulana ila si tube paikira nange tisia so ti 100% kana no mwiki na ika fail no keki ya it really fails na nejo kutumi ubulanja ninge na ujekea ujekea mwe la maikati wibulanya nge nejo ila wabulanya in the tube wenda uka freeze ukaiya nikana amo kwenge ukwakosa ino kenge is a complete mindwa na nejo kutumi kanisa itetically tube babies nundu ila wa mino bulanya ibundu ya mundu mukana ya mundu ume usuni mundu that's conception usuni thayo ku ila wekea ila yakwekea na wekea na mundu muka kwebu tutungi twatiwa na twabulani titu thayo tungi wechetheka that's a human being life starts at conception na yunda kitali bako ti ubulana cia twingi na tibulana cia kana kamwe tibulana cia twingi ni kana kamwe ka baluka tukatonsa kala kange tiki yange
na taingi no kubulania kauka kuebu ukasia kau tukasia kula twa France yetu kosa kangi tukekia ukasia kangi like that. And so that IVF is not approved by the church. I mean the church, the Catholic Church. The other churches, they might. But the Catholic Church, they don't approve IVF. Okay. Because of conception. Nelawa mina bulandudu, uje mbamu nweanya. Do the way uchedeka, that's life. Even life akeda yi ine se obulana. Twa bulanwa, ila conception. Ila etumbe ya mundume na mundu kama bulana. Ila makomana na medwa meimwe, that's life. Life starts at conception. Onetha ina fertilizewa. La fertilizewa. Si apulana ni la fertilizewa. Ni la fertilizewa. Nje kutumi abortion kana kumya mwana is killing. Is killing. Nundu uswe ni mundu withayo. Irrespective ni mwe wambe wakeli kana wakatatu. It means that somebody is ne mundu la withayo na kumya mundu uswe ni mundu bene. Yes. Yeah. Sikati. Tiende yana ngewezi kulinguni kile kitu. Tukoka kostele la yulua. Conception na abortion. I have no problem with that. Na ende usiaisia kato vike humu nyani wa umundi twedi wa na daktari tu Dr. Geoffrey Mutuma. Twende na kunene na kusila YouTube Mutongo TV official namba yitu yetu mane mukube ni ilita tu kenda imwitano. Nyeni to Faith Mackenzie wa Mutonga atukomana chumwa ni chukite wa kwa mbililia saa ile na nusu tiwanesa.